من عبداللہ سیاہو چے بلوچستان ٹی وی و بلوچستان راجی زرمبش یہ پروگرام کے شہید نواب اکبر بگٹی دومی سال شہادت روچے یادہ جوڑ کنک بیتا شمع عزت مندیں چاروکانی خدمتہ پیش کنا نوکین دورے چاکر اعظم شہید وطن نواب اکبر بگٹی من بلوچستان و بلوچ راج تاریخ و بلوچی کلاسیکی شاعری میر چاکر یا چاکر اعظم ہما نامند کے بلوچ آئیے نامہ پہر بندند میں قومی ہیرو و اجتماعی شناختند چھ میر چاکر رن میر محراب خان و میر دوست محمد خانہ ہم نامند کے پاوتی ملک و راجہ بلوچ تاریخ بحری گنوتی ہونا نوشتہ کو مروچی دورہ ہم بلوچ راجے تہا ہنچے بازی نام بیتا گو ہستن کیا ہاں پا بلوچ و بلوچستانہ ودی سر و مال نہ پہریزت بلے شہید وطن نواب اکبر خان بگٹی ہما نامند کے بلوچ راجہ بلوچستانی نوکیں دورے چاکر اعظم نامین تائم نواب اکبر خان بگٹی 12 جولائی 1927 بارکان ضلع حاجی کوٹ میں تگا ودی بیت آئیے واجہ پید نام نواب محراب خان بگٹیت کے بگٹی قبیلے سردار و نوابت نواب اکبر خان ودی بنگیجی تعلیم ما کسان سالیہ انگریزی اسکولاں بنگیش کود اول سرہ ما کراچیہ ورندہ لاہور چیفز کالج داخل کنک بیت سال 1993 اکبر خان پیت وفات بیت و بلوچی رسم مطابق آئیے سرا سرداری پاک بندک بیت و یہ دعبہ آپ بگٹی قبیلے سردار و نواب بیت نواب اکبر خان بگٹی وتی نوکورنائی دورانا انگریزانی خلاف چسبتیں چہ ہندوستان راجی زرمبشہ متاثر بیت نواب اکبر خان یہ بابتا وقت گشید 1944 سالہ وادی کے من ہندوستان وشیں و سپاہداریں شہر شاملایتا ہندوستان راجی زرمبش باز دیما شتگت و دو سیاسی سروک باز مشہور و نامدارتن یکی گاندھیت و دیگری آزاد ہند فوج سروک سبھاش چندر بوست کانگریس درستی مدنی لیڈر جیلا بندتن ہمیں وعدہ سبھاش چندر جارجت کے انگریزانی خلافہ بایا سلاح بندے جنگ شروع بیت و یہ دعبہ ورنایا گوریلا جنگ بنگیج کود و اشیاء میسرہ ہم اثر کود نواب اکبر خان بگٹی جنرل ایوب فوجی حکومت دورہ وحدی کی یہ دیگے بلوچ سرو چوکے میر غوث بخش بیزنجو نواب خیر بخش مری واتا اولا مینگل ہم زندانتن وہ بلوچی قوم سیاست تحاور بھی 1962 سالہ من لاہورا گو یہ دیگے سرو کانپور نواب اکبر خان ہم جنرل ایوب خلافہ جلسہ کو تو گوشتان داد وچا یہ رن کراچی ورنایاں دعوت داتن کہ 18 اگست 1962 کراچی ککری گراؤنڈا ایوب خان خلافہ دارک بیو کے جلسہ گوشتان بدیانت چھ موچیو جلسہ پیش حکومت دیوان جا پروشت و پروش کود وہانا دستگیر و زندان کود چاہانے دستگیری پد پاکستان حکومت اعلان کود کہ نواب اکبر خان بگٹیے میر غوث بخش بیزنجوئے نواب خیر بخش مریے و سردار عطا اللہ بینگلے سرداری ختم کنک بیتگ ہنی جا حکومتا چوتی نے مگا دگے سردار کتگن بھلے قبیلے مردمہ نمنتن ایوب خان حکومت کو سیاسی مشکل و جنجالا مانگی شتگت وحدی کے جنرل موسیٰ مغربی پاکستان گورنر بیت و گڑا آئیا وتی منا معافی اعلان کود و یہ دعویٰ دوستین بلوچ سیاسی سروک آزاد بیتند نواب اکبر خان یک بری پدا ما 1968 دستگیر بیت و میاں والی ترسناکی جیلہ برگو بند کنک بیت مدت یران آئیے جیل تہا بکر طالبزا اعتزاب غذا کود جیل مستر و کارکنو کا باز کوشش کود کہ نواب وتی اعتزاب غذا بپروشید بلے آئیہ ہیچ دعویٰ نمنے و تاکہ 29 روچا اپازور آمبولانسا کو تو اسپیتالا برد و چھ 15 آپیں ورگے دیگیش گنگیش کود
وادی کے ایوب خانہ ناچاریہ حکومت یلاداد و جنرال یحییٰ خان وتی جانشین کود سیاسی جاور ہما حدہ نگیگتن کہ پا یحییٰ خانہ بیچ گچن کاریہ دگے راہی پشت نکبتگت مشرقی پاکستان بزان بنگلہ دیش شیخ مجیب عوامی لیگ باز دیمات و مغربی پاکستانہ نیشنلستانی پارٹی نے بزان نیشنل عوام پارٹی کہ بلوچ سیاسی سروگ گو آئیا گورتن بلوچستانہ صوبائی حیثیت رسک و پاکستان تاریخ اولی رندہ انتخابات برجہ دارگا نیشنل عوامی پارٹی و نواب اکبر بگٹیہ مزین نقش و کردی استد نواب اکبر خانہ پوتی سیاسی سنگتانی گچن بیگ و عوامی نیشنل پارٹی دیم برگ بعض جہد کت و مالی کمک داد و یہ دعویٰ نیب ماں بلوچستانہ مسترین پارٹی بھی ماں بلوچستانہ بلوچ راج دوستانی حکومتی برجہ بھی بھلے پاکستان واقداراں بلوچانی برحقی حکومت سگت نکت و نو ماہ رن آہانی حکومت ٹوشت بلوچستانہ یک بری پدا فوج کشی بیت و ہزاران اصابہ بلوچ شہید کنک بیتن چہ ضیاء الحق کے مرکے رندے گچنکاریاں نواب اکبر خان بلوچستان وزیر اعلیٰ بیت و یہ حکم داد کے بلوچی زبان میں بلوچستان اسکولاں وانی نک بیت بلوچی زبان وانی نک نوک بنگیش بیتگت کہ پاکستان واقداراں پدا بلوچانی راج دوستی حکومت ختم کت نو کی حکومت بلوچی زبان وانینک بند کنائیں چاہیے پھد وادی کے نواب چے بلوچستانہ پاکستان پارلمان باس گچین بیت گڑا آئیما پارلمانہ بلوچی زبانہ گپ جات و پاکستان واقدار و سیاست مداراں شونداتی کہ بلوچ پوتی زبان و راجی پجار پاری زگا پد نکزن نواب اکبر خان زندو کردے بازی بحری گوں بلوچانی تاریخی ہیرو میر شاکرہ ہم گونکنت بلے مئی دورہ 21ویں صدی گنگیجا نواب اکبر خان گو شہیدی درجے حاصل کنگا درستیں بلوچ تاریخ ہیرو پر شہید اکبر بگٹی نامہ پار بندن آئیہ وتی پیران سالیہ ہم وتی وشی و صحت پروا نداشت وادی کے پرائیہ لمبید کے پاکستان واقدار ہچ وڑا بلوچ حقہ گو کا پترانا نمنن و پا بلوچ چکچین کنگا فوج کشی کنگن گڑا صلاحی چیس کت و ہم بلوچستان کو ہاں گو مئی بستو سنگری گئے نواب اکبر خان بگٹی 2 سال پیش ماہ 26 اگست 2006 پاکستان فوجہ گو جنگی بالیگانی بومگاریاں ماں بلوچستان تراتانی کوہاں شہید کو نواب اکبر خان بگٹیہ نتیو کا پوتا شہید اعظم و شہید وطن نام کٹت وطارہ نمیران کت بلکہ بلوچستان راجی جودہ ہم نو کے سائی مان کت و راج ورنہ ہم کلو پیغامی داد کہ عزتیں و آجوی زندہ حصی سر ہم نادر بند